Inggih, riwau kami sapunika mungwing rendah pawecananipun Sang Prabu mimangkin saking ngeraris anganipun sang nakula mangkin sampun seda warga Duaning kades sapunika kajengak oleh anganipun Sang Bimasena saking ngeraris malih punika anganipun Natasha marut dene anganipun Sang Prabu Tumuli ngararis kianganipun Sang Prabu nyawis buat pesada patakuan nganipun Sang Bimasena nah kene nadi Sang Bimasena dadi jek mewanti-wanti belingidih tekening dewa init sedan sang nakula nak ado masih belih pari karmanione adiya nakadirase yen ketar kekibahan beli itu jak singasana do nyenane nyanyin ane ngemaduhin buat amani darinya ngaku paling nipang saja timas ke bani dewa apa ngeranayan ada pelih buat parilaksana nipun nih duane yo ngaku-ngaku ini dijagate kadirase sing ada ane nyanyi buat kebagusan nipun nya Mawastu raris paridabdab yato parik laksananipun puasitu ja gede pesantren parik ramone aning ranayang dosa yen dadi pangidikan beline idewodo masih ngaku-ngaku dekening parekan paling bagus paling ganteng
maneke pawacanani desang parapu saha moale rade sangan desang bimoseno matur tekeni dewa Ratu Prabu Durasingha inggih widaging mapinawa titiang ratu sang Prabu nemangkin yening kapoledang pekayun paling ukir ratu durusan Cina ada dua Sang Arjuna sareng Leampor kumantirari sido palumukhiratu natasan buat makundeng atur titiang boyone dan kios saratu niki sang Arjuna taler sarengipun mangke mati dia setulintang nataler yen kemanah keantuk titiang sang Arjuna dahating purusa pisan punika ratu menyamanen Sang Hyang Indra tur maning yen kerasa kiantuk titiang ratu sang Arjuna kadirase jet menyamaning pisan punika antuk keluwihan ide sekadi angan ide Sang Hyang Indra Napi soleh Ipun Uwan kapuniki mangkin tata sang titiang tungna sang titiang masuk dengan palungguh ratu napiwan yening kadi sapunika buat paripolakipun ratu mawin nantang siada mawastu kiralisipun dan presido nyarangin buat pemargi ingyang dan sido daleripun ngiringan